Bir бастакынан бөлөк оголора берген военный патриотический клуб итиллячилere Москвага миротворческий ойнуларга кыттыбыттар. Манна бергеннер осколаларын билгеннер биттер, алампа эйле колоктуугар сүрехтин бырдын ылжыбыт, айбыт, туппут ологун туһунан кепсәбиттер. Маны теңе сакабыт сирин тыйыстымнытын көрдөрөр, мус ылар сайыңыга каханар үгеспитин, үлебитин кепсир устуулара бихиренен бастабыт. Түмүккө оголорбут боонюларга үһүс местени ыллылар. Биһиги Москвага миротворческий ойнуларга кытынныбыт, онно сүрбе хамадаттан биһиги саға сирен атыттан кытынныбыт, дебатка онна конференцияга кыттыны ылбыппыт. Анимпади Самуэль Сафронову биһи как миротворец ден капсятивит. Кинестен это музей миротворцев бар бола. Москвага алампа аймилах солунан ден алампа дыгынча тогы сүсүрбе алта хыллаха үлеләбит, онна олорбут сиддергер сырдыбыт, ол курдук постпредство билеген үлели тура сиригер сырдыбыт, онна урут дыгынча тогы сүсүрбе алта хыллаха турбут сиригер, билеген ол здание суох, ол сиригер баран эме сыджан келлебит. Оголора бастакы нөмердәг осколаны кытта ыкса ситимнях бир дойдулақтарбыт поэт, прозаик Анимпади Сафронов Алампа, художник Иван Васильевич Попов, тааттага олорбут үлеләбит блокада кыттылага, Вера Васильевна Данилова бу улуу кураттарга олорбут үереммет үлеләбит ытык сирдеринен сылжан сүгүрүйен сибекке жөрбөтүн каллардылар. Самнан түспет сыргыга, салаллан териллен үескәбит, саягас жэнка санала, саха уран, сай атран, сайдан эльмениевы. Биһиги память нужна живым ден проегынан плакатница Данилова Вера Васильевна төрөбөт олорбут дойдутугар Санкт-Петербурга баран келлебит. Ол курдук биһиги музей обороны Ленинграда, он память о мужестве и героизме ленинградцев ден стеллага сибекке жөрбөтүн урдуут. Иван Васильевич Попов мен хосхос Санкт-Петербургка биһе кине үлеләбит, онна үеремит сирдеринен Академия художеств, онна Русский музейга сырыттыбыт. Бу били көрүү аяныттан оголорбут бастыңы керени үтүүнере иңеринен, карактын сырдан карыс үрден келбиттер. Москва, Питер керебеле сирдерин музейдарын у карактарынан көрөн, жохун жоннун көрсөн, айымнылак артыгынан аян чакчы даганы оголорго умнуллубат, сөгүү мактайы доғую күннерин белектебит. Bir проект бүт Петербург Ивана Попова болар. Ол чарчысынан Санкт-Петербурга баран келебит. Иван Васильевич Попов йөренер сылларыгар хартына копиялар эбит. Ол бир хартына Леонардо да Винчи Мадонна Литта болар. Ол хартына копията билеген Этикөл музейгар турар. Эрмитажга барамыт оригинал, ол хартына оригиналын көрөмүт наха соктүбүт. Жеди бан кебитим. Санкт-Петербург. Оголор бу сыры түмүгүнен ситеспит кыйылара, бастың жон мутсуоларынан телбит аяннара, ол тухары Алампа, Иван Попов, Вера Данилова сырдык аттарын өрө туппут көрсүүлере, осколаларын үбүлүйдәк сылыгар утары уунар белехтере болла. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Саңа күн, Татта.